Yes, umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha ku badukurikiye muri ku masaha y'umugoroba, igitondo cyiza ku badukurikiye muri ku masaha ya mu gitondo, ndetse igicamunsi cyiza ku badukurikiye muri ku masaha y'igicamunsi. Tugarutse rero muri update ku bigendanye n'ikibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku ntambara rero ikomeye cyane iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Noneho uyu munsi noneho urugamba rukomeye cyane kandi runakomeje mu bice bitandukanye rero byo muri Bukavu. Abarwanyi ba Wazalendo, igisirikare cy'Abarundi FDLB ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bakomeje kwinjira ku bwinshi cyane muri bino bice byo muri za Bukavu. Tugiye kubirebera hamwe tubabwire uko byifashe kugeza aka kanya. Turagaruka ku nkuru itari nziza iri guturuka ku kibuga cy'indege cya Goma, naho tubabwire uko byifashe, dore ko amahanga yakomeje gushyira igitutu gikomeye cyane kuri izi nyeshyamba za AFC M23 zigomba kurekura ikibuga cy'indege cya Goma kigafungurwa mu buryo bwiza, cyangwa se mu buryo bunyuze mu mucyo kabisa, kigatangira kuba cyakoreshwa. Ibi byose tugiye kuba twabigarukaho tubabwira uko byifashe cyangwa se uko bimeze kugeza aka kanya. Ni imirwano rero igiye kuba ikomeye cyane ku nyeshyamba za AFC M23 no mu bindi bice bitandukanye byo muri za Walikale ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Uyu munsi none hakoreshejwe n'ubundi indege za gisirikare ndetse n'amadrone agiye atandukanye mu bice byo muri za Walikale, zihabya ndetse zinatwika ibirindiro byinshi cyane by'inyeshyamba za AFC M23 muri rusange. Byose rero tugiye kuba tubigarukaho tubabwira uko byifashe hano kuri Kivu Network. Iyo utarakanda subscribe muri icyo gihe ngo uyikande kugira ngo dukomeze kugenda tuyabagezaho uko yakabaye, ndetse turebere hamwe n'uburyo izi nyeshyamba za AFC M23 zikomeje kugenda zigaragara cyangwa se zikomeje kugenda zikubitwa mu bice bitandukanye. Turaza kwerekeza no mu bice byo muri za Masisi, tubabwira uko byifashe mu bice no muri biri komeza kugenda byumvikanamo imirwano. Ni mu gace cyangwa se ni mudogodo bita Mutaberwa, hari kubera imirwano ikomeye cyane. Rero hatangiye kugenda hagaruka amahoro cyangwa se ituze rito cyane, nubwo rero bigaragara ko imirwano ishobora kongera kubura hano muri kano gace ko muri Masisi mu gace ka Mutaberwa. Ibi byose turakomeza kugenda tubigarukaho mubashe kuba mwasobanukirwa akantu ku kandi. Wowe utarakanda subscribe kandi ndetse na like uyikane kugira ngo dukomeze kugenda tubana akantu ku kandi hano kuri Kivu Network muri rusange. Reka rero dukubite tubangura twihute cyane rwose turebere hamwe aya makuru n'ubundi duhere muri teritwari ya Walikale, dore ko imirwano itifashe neza. Ni mu gice cyo muri Walikale mu gice cya Cyanjikiro. Rero urugamba rukomeye cyane ruhangarishije AFC M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Imirwano ikomeje kugenda ikara cyane. Amakuru rero angeraho aturuka ku mboni zanjye aremeza neza iyi mirwano. Imirwano ikaze yabaye kuri wa kane ndetse n'uyu wa gatanu. Kuri wa kane tariki 29 ndetse n'uwa gatanu 30 Mutarama 2026 hagati y'inyeshyamba za AFC M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije na Wazalendo ndetse n'ingabo z'Abarundi. Yabereye icanjikiro mu gace ka Kisimba, teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko rero byatangajwe n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze, abagabye igitero baturutse mu gace ka Mati batangiye kugaba rero ibitero ku biro by'ingabo za leta hagana saa 8 z'amanywa uyu munsi wa none. Urumva ko rwa rugamba rukomeye cyane rero muri kariya gace ko muri za Mati, niho rero hari ibiniro by'inyeshyamba za AFC M23. Niyo mpamvu rero bazamukaga bakagaba ibitero muri kiriya gice cyo muri Cyanjikiro bagira ngo barebe ko bagifata, noneho bize kuba byaborohera gukomeza kwagura ibiniro byabo, babigire birebire cyane kuva hano za Mati ugera za Cyanjikiro, barebe ko bahita bakomeza bafata za Pinga, kuko murabizi neza ko umujyi wabo cyangwa se target yabo no gufata Pinga. Urusaku rw'amasasu y'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje rwumvikaye mu gace kose kanga muri Cyanjikiro, bitera ubwoba rero bukabije mu baturage. Nyuma y'amasaha agera kuri 2 y'imirwano, ubwo no kuva saa 8 kugeza saa 10 mu kanya gato, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bashoboye gusubiza inyuma abo barwanyi. Inyeshyamba rero zasubiye inyuma zerekeza no muri mu gace zari zaturutsemo ka Mati mu gace no muri ka Banakindi. Amakuru aturuka muri Kisimba avuga ko abaturage benshi bahungiye mu mashyamba, aho rero bahura n'ibibazo byinshi birimo imbeho, imvura n'ubuzima bubi cyane. Aho hantu rero
hakomeje kurangwa n'umutekano muke umaze amezi menshi, ibintu bikakomeza kurushaho gukara ndetse no kuba ibibazo bikomeye cyane, cyane cyane rero abaturage batabasha kuba bagerwaho n'ibikorwa by'ubutabazi kubera ko izi nyeshyamba za AFC/M23 zikomeje imirwano ikomeye cyane. Rero benshi bakaba bakomeje kuvuga ati izi nyeshyamba rwose ntituzifuza habe na gato mu bice byo muri Walikale kubera ko nizo zituma umutekano muke ukomeza kwiyongera muri bino bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu bice cyane cyane byo muri teritwari ya Walikale. Bigaragara ko rero ibintu bitifashe neza habe na gato kuri izi nyeshyamba za AFC/M23. Urugamba rwamaze amasaha hafi abiri yose, ruhereye saa 8 ukageza saa 10, abarwanyi ba AFC/M23 batsindiwe muri iyi mirwano yo muri kano gace ko muri Cyanjikiro bagera ku barwanyi 7, nk'uko rero amakuru yemezwa n'inzego z'ibanze akomeza kubitangaza. Ya grupama ya Kisimba rero niyo yaje kuba abyemeza, bavuga ko izi nyeshyamba zakubiswe n'igisirikare cy'Abarundi gifatanyije na Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Congo FARDC muri rusange. Ibirindiro rero bya AFC/M23 biri mu gace ko muri Minjenje muri teritwari ya Walikale no muri Tukiriyo byongeye kwibasirwa n'ibitero byo mu kirere bya FARDC cyangwa se ingabo za leta ya Congo zakoresheje no muri za drone zabo ndetse na Sukhoi 25 zibarasaho kabisa zisenya ibirindiro byari muri kara gace ko muri Minjenje. Bigaragara ko rero igisirikare cya leta ya Congo nta mikino byari mu minsi yashize twari turimo tubabwira ko bagiye gukoresha indege gusa. Ubu nibyo rero bakomeje bararashisha indege, noneho bakaza kongera kugaba ibitero byo ku butaka baciye hasi cyangwa se bagakoresha infanterie force, ariko babanje gukoresha izo mu kirere, izirwana mu kirere nyine bagakoresha igisirikare cya Air Force, then bakahita barwanira no hasi kuri front kugira ngo barebe ko baca intege izi nyeshyamba. Buriya iyo indege imaze kuba yarasa aho hantu rero akenshi ubusanga abantu bakiri mu kavuyo barimo barareba ibyangiritse ndetse n'ibyangirijwe n'izo ndege, barimo baratoragura n'abasirikare babo baba barashwe n'izo ndege. Noneho muri icyo gihe bakiri muri ako kavuyo kose nibwo rero FARDC ihita yatakira hasi ku butaka ikahita ibaca intege, then ikahita ifata ku gace mu buryo bworoshye cyane cyangwa se butayigoye kubera ko ibabashije gucirirwa inzira n'indege zo mu kirere muri rusange. Ingabo rero za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC zikomeje ibikorwa byazo byo guhangana n'inyeshyamba za AFC/M23 muri teritwari ya Walikale hagamijwe gusenya ibirindo byazo no kugabanya ubushobozi bwazo bwo guhungabanya umutekano muri iki gice cya Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri kano karere ka Walikale. Nyuma yo gusubiza inyuma igitero cy'inyeshyamba Icyanjikiro, ingabo za Congo zifashishije ishami ryazo ry'ingabo zirwanira mu kirere zagabye ibitero kuri uyu wa gatanu tariki ya 30 Mutarama 2026 ku birindiro bya AFC/M23 biherereye mu gace ka Minjenje hafi ya Mati mu gace ka Kisimba. Byumvikana ko rero bakomeje gutsinda bikomeye cyane kuko murumva muri Cyanjikiro babanza barabatsinda, baza no muri kano gace ka Minjenje babamisha urufaya rw'amasasu, ibirindiro birasenyuka nk'uko byatangajwe n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze. Ibyo bitero byabaye mu masaha y'umugoroba ahagana saa 10 z'umugoroba kabisa, ni mu kanya gato gashize. Nyuma yaho gato y'imirwano yabereye Icyanjikiro rero nibwo nabo bahise bagaba ibitero basa nkaho barimo barihimura kuri izi nyeshyamba baramaze kuba banakubitira muri kara gace zabagabye ibitero. Rero muri iki gikorwa hakoreshejwe drone ya FARDC mu gusenya aho bavuga ko hari ibirindiro bikomeye by'ibikoresho by'inyeshyamba mu gace kegereye Pinga, dore ko n'ubundi zirimo zirashaka kwagura ibirindiro byazo zifata umujyi wa Pinga, kuko uyu mujyi wose nimwumva ngo imirwano yabereye muri za Walikale inyeshyamba zatatse zimwe zirashaka gufata uyu mujyi wa Pinga. Nimwumva ko na FARDC yatatse mujye mwumva ko irimo irashaka kwegeza inyuma izi nyeshyamba kugira ngo zidafata umujyi wa Pinga, kuko bawusizemo imbaraga zikomeye cyane, nta nubwo izi nyeshyamba zitapfa kuba zakandagiza ibirenge byazo muri kino gice cyo muri Pinga, nk'uko rero amakuru aturuka mu nzego z'umutekano nayo akomeza kugenda abyemeza. Muri rusange amakuru y'umutekano avuga ko ibyangiritse ku ruhande rw'inyeshyamba ari byinshi. Ibitero bishya byo mu kirere bije bikurikira ibindi bikorwa bisa byari byibasiye ibirindo bya Minjenje ndetse n'Amati mu minsi ishize byo mu kirere, bikaba bigaragaza ko FARDC irimo kongera imbaraga mu bikorwa bya gisirikare mu gice cya Walikale, cyane cyane mu bikorwa byo kurwanira mu kirere cyangwa se gukoresha indege muri rusange. Urumva ko rero izi nyeshyamba za AFC/M23 zikomeje guhurika ku buryo budasanzwe, kandi mu bigaragara ko izi nyeshyamba ziraza kuba zatsindwa ku buryo bukomeye cyane. Kandi tuhita dukubita tubangura twinjire muri kara gace ko muri Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, tubabwira uko byifashe kugeza aka kanya. Inyeshyamba za M23 zikomeje gukubitwa mu nsubirizo ndetse n'ingabo za leta ko zikomeje kwinjira muri kino gice cy'ahangaha rwose muri Bukavu mu gace ko mu nkengero za Kavumu. Abasirikare ba FARDC
bafunze imihanda ya Kavumu Bukavu kabisa, ndetse n'imihanda yo muri za Katana Bukavu barimo baragenda bayiboroka kabisa, bigaragaza ko barimo baragenda bahinjira ku bwinshi. Abenshi barimo baraca mu mashyamba, bigaragaza ko barimo barashaka gufata Bukavu uko byagenda kose. Ubu rero amakuru ahari bivugwa ko hari imirwano yabereye mu nkengero zo muri ku muhanda Kavumu Bukavu kabisa, werekeza indani mu mujyi rwagati wa Bukavu. Hano unyuze muri Kavumu, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'igisirikare cya FDLB ku bufatanye na FARDC bagabye igitero gifite imbaraga, bivuganamo abasirikare batari bake, nubwo rero umubare wabo utaratangazwa. Hano muri Kavumu, hano mu kibuga, hano hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Bukavu, bigaragaza ko rero inyeshyamba za AFC M23 zikomeje kugenda zihurika kabisa kuri kino kibuga cy'imirwano. Muri rusange turakomeza rero kugenda tubikurikirana kugira ngo tugende tunabapdatinga, tubabwira uko byifashe. Rero abagabye iki gitero ndetse n'abarimo baragenda bafungura inzira z'amamodoka ari kwinjira hano mu marembo ya za Bukavu, no mu nkengero zaho ni abasirikare bo muri Special Force ya Hibu ku bufatanye na FDNB, n'ubundi aba Special Force babo nibo barimo baragenda bataka ibiriro by'izi nyeshyamba za AFC M23, bagakomeza kuyitsinda kabisa muri bino bice muri rusange. Reka rero tureka gutinda aho ngaho, twerekeze n'ubundi ku by'ikibuga cy'indege cya Goma, ku byo n'ubundi Bubiligi bukomeje konshyiramo imbaraga kabisa. Nayo makuru nayo tuyabagezeho mu buryo bwuzuye cyane. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo rero Ububiligi burasaba ko Uburayi bufata ingamba cyane cyane no mu gutanga ubufasha bw'ubutabazi, kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Birongeye kuganirwaho kandi n'igihugu cy'Ubufaransa mu minsi yashize, bwabonye ko giheruka kuba cyabivugaho, bigaragaza ko rero izi nyeshyamba zigomba kuba zakamburwa iki kibuga cy'indege cya Goma. Mu gihe rero batabikora, n'ubundi n'umujyi wose bakaza kuwutakaza. Kandi gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ngo mu buryo bw'ubutabazi, ayo n'ubundi ni amayeri ashaka gukoreshwa n'igihugu cya leta ya Kongo cyangwa se na guverinoma ya Kinshasa, kugira ngo bake n'ubundi uyu mujyi izi nyeshyamba mu buryo bworoshye cyane. Urumva ko ari ibintu bitoroshye. Ububiligi rero bwongeye gukangurira umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU kwita ku gukomeza kwangirika k'umutekano n'ihungabana ry'ubutabazi mu burasirazuba bwa RDC. Mu nama yabaye ku wa kane tariki 29 Mutarama, Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yasabye ko Uburayi bwagira uruhare rukomeye kurushaho mu gukemura iki kibazo, avuga ko kidakwiye gufatwa nk'intambara yibagiranye. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru rero yagaragaje ko Ububiligi bukomeje kwitaho amakuba ari kuba mu Banyekongo, anagaragaza impungenge z'ubukana bw'ibibazo biri ku butaka bwa Kongo. Yagize ati muzi ko Ububiligi bukora ku mutima ku bijyanye n'amakuba ari kubera muri Kongo. Twakire neza ibiganiro by'ubuhuza bya politiki byabereye i Washington ndetse na Doha, ariko ku butaka ibintu birarushaho kuba bibi. Ku ruhande rw'ubutabazi birateye impungenge zikomeye cyane. Yavuze ko uku gukomeza kwangirika ari byo byatumye Ububiligi bufatanyije n'ibindi bihugu bya EU busaba ko iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gishyirwa ku murongo w'ibyigwa muri iyo nama. Yatunguwe kandi nuko ibiganiro bya EU kuri iki kibazo byabaye gake. Birantangaza kubona ari ubwa kabiri gusa mu mwaka umwe ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kivuzwe. Ntikigomba kuba intambara yibagiranye. EU ifite uruhare rukomeye ishobora gukina. Urumva ko rero ibyo nibyo uyu mugabo yongeye gushimangiraho cyangwa se yongeye kuvugaho. Yongeye kandi gushimangira ko igihugu cye gishyigikiye inzira zose z'ubuhuza za politiki zirimo gukorwa, ariko asaba ko zatanga umusaruro ugaragara, harimo guhagarika imirwano no kugarura amahoro arambye. Yanibukije ko Ububiligi bushimangira kubahiriza ubusugire bwa Kongo. Twizeye ko ubuhuza buzatanga ibisubizo bifatika byo guhagarika imirwano no kugarura amahoro. Tugomba gusa ko M23 irushaho kuva ku butaka bwa Kongo kugira ngo ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu bubungabungwe. Ariko kuri Minisitiri w'Ububanyi w'Ububiligi, ikihutirwa kurusha ibindi ni ubufasha bw'ubutabazi. Yagaragaje ishusho iteye inkeke y'ubuzima bw'abasivile, cyane cyane abagore n'abana bakomeje guhura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubu rero aragira ati ubu ikihutirwa ni igikorwa cy'Uburayi mu gutabara mu by'ubutabazi, aho umugore umwe afatwa ku ngufu buri minota 4, umwana umwe buri minota 30. Yongeyeho kandi ko ibyo byose biba mu buryo biba rero ari uguhohotera ikiremwa muntu ndetse n'abana n'abagore bose muri rusange. Muri urwo rwego rero Maxime Prevot yasabye ingamba zifatika zo koroshya itangwa ry'ubufasha, harimo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ku mpamvu z'ubutabazi gusa. Birihutirwa ko iki kibuga cya Goma gifungurwa kugira ngo ubufasha bwinshi bugere ku babukeneye.
nta gushidikanya, nta mugambi wo kugikoresha mu bya gisirikare. Icyo Ububiligi bushyira imbere ni ukwiyemeza kwagutse kwa EU mu kurengera abana bamaze igihe kinini bahura n'amarorerwa y'iyi ntambara. Nibyo rero uyu mugabo yasobanuye. Ikibazo rero cy'itangwa ry'ubufasha bw'ubutabazi cyane cyane binyuze ku kibuga cy'indege cya Goma gikomeje kuba impaka zikomeye mu nzego za politiki zitandukanye. Kinshasa yari yatangaje ku gahunda yo kongera gufungura iki kibuga hagamijwe koroshya itangwa ry'ubufasha, mu gihe M23 bo basaba ko icyemezo cyose cyafatwa mu rwego rw'ibiganiro by'amahoro no kubahirizwa uko imirongo y'ubutaka igenzurwa ku butaka. Musa rero urumva ko izi nyeshyamba ziramutse zifunga ikibuga cy'indege n'ubundi tayari mu bikorwa bya gisirikare nabyo bigomba guhita byakoreshwa, ntago byabuzwa kuko FARDC n'ubundi ikibuga ni icyabo, nibo bari mu nshingano zo kuba barinda ubusugire bw'igihugu, n'ubundi tayari bahita bataka banyuze muri izo nzira. Rero iyi mutwe w'inyeshyamba ukomeze kubyanga, ariko igitutu kibariho bashobora kuza kuba bagifungura. Musa reka rero dukomeze kugenda tuyitega byinshi bitandukanye, ariko urumva ko atari inkuru nziza ku barwanyi ba AFC/M23, dore ko na Amerika ishobora kuzabivuga ejo bundi ku itariki enye, ubwo Tshisekedi n'ubundi azaba yagiye gusura Amerika kugira ngo bagire ibyo baganiraho na Trump, barebe icyo bafatira izi nyeshyamba za M23 bashaka kuba bafatira ibihano. Ibi byose rero gukomeza kujya tubigarukaho mu yandi makuru ari imbere. Reka amashimwe cyane kandi mubwira ati murabona w'agaciro, Imana ikomeze kubana namwe. Hasta la vista.